خوش كبراين هجادة ما خوش أجد في فيديو ده هول بدم ولو لسرچن خالا راوستم كو چکی روژاوا کردا مجولك خالا يكي نوچه کی کو کانالا روداوی لسر مالپرا خو داخستو بو مجي وقوا خوند ابنوچه هاني چی بيجي ابنوچه بحثا تيكليا نبرا عبد الله اوجلان سروكي بكيكي وبرايوي محمد اوجلان دك دريا تليفوني ده وعبد الله اوجلان هناك مساج دريا براي خود خوس جبو رايا گشتيا كرد وجبو بكيكي وبدكير بشين دريا به تليفون هاني ده براستي از يعني افنوچه اگر راس به از گلك كيف خوش يعني گلك تشتاز كيف خوش بم يك جي كو ايدي تليفون الجمع اوجلان شي بويه اوجلان دكار دريا تليفون هده بمالباتا خور باخف اشتكي باش اوجلان دماكو دريا تليفون هده بمالباتا خور باخف ديمكي بريا تليفون هده كاره بكسي دنجير باخ اف اشاره كي كو روشا اوجلان ده هندري زندانه ده جبري چتره اف چیروکا تجرید و مجرید و پروپاگاندا یا کو پککی دکری و خلک درخین میدانا انا پککی بیش جبر خو پیشاندان ما مزغت ل دولتا ترک ما هیچ دولتا ترک مجبور به تليفون جسرو کې گله کړ ربینه اشتکی ولوتنه لانها لګوري يعني نکو پک دولتا ترک مجبوری پروپاگاندا پککی بویه اشتکی ولو بالتایبت گوری روشا اوجلان باشه اشتکی گلگی باشه برس اوجلان انشالله يعني بلکی تلویزیون جلگوری دا نوچه کو آگاهی دیگین me demek ki آگاهی دیگه شنوی demek ki اوجلان ج دنیای نقد کریه demek ki اف چیروکا تجریده و کو دروای دنیای و های اشتکی تنیه نراست دبیجه تندرستی همیشی باشه افجی اف نوچه هانه مدیا پککی درو در دخینه اش آلیه روشا اوجلان و تندرستی اوجلان و چیروکا کورونا و فلانوان میرک ببری خورش تغلیه گوتیه روشا منها باش لیه سبس نزانم حموکس امنها باشم سو کی زانه بلکی سبم کی زان رو سبه چیر بشارتی یعنی تشتكي دنجي بالام كشان سر بي داخوانيا هاني داخواني بتايبت لسر كريزات نابرا PKK و PDK دي و نظام زينة وردي و اف PKK و نا كردستاني و اف خرجرا كو PKK درخستي يعني ريكلاما PKK دندري ميديا PKK دو درايا قشتي دي ونها ولو ارتش كرنا جواكي ولو في سياستا هاني PKK دمشينه كو نویسکارا و روشنبیرا و سیاستمدارا و سازیا گش روشا آورته و آلار بلدار خستیه کسب شر لدار بگه آلیه محکوم پدکی و کردستان عراقی به آلیه مظلوم پککی به تشت خویایی ده پولیتکا پککی ده دیروکا پککی ده تشتكي رشبك يريش بك ويتير خاين بك وبشر وجهولي راك ايدي قالي كرد واشترى شبكة بخيانجي قالي كرد ما نما بحثك فكا ولو كريه لسر آستا كسا ولسر آستا بارتياج اللي تشتي بالكيش دهندري في داخوانية عبد الله اوجلان دريا براي محمد اوجلان ده بحثا بايمانه كي دكه لنبرا PKK و PDK ده حشته و ددوا و ادریس برزانی امضا کردی نزانم تی بیراوه یا نه اگر نه بیراوه زی دوباره بکم من بحثا پیمانه کی لنبرا PKK و PDK ده کربو ده سالا حشته و سیا و اف پیمانه هانی پیشتی کشتنا محمد قرسنگر لسر دسته یکیتی دشتمان اف پیمان هات امضا کردن للشامی و یکو امضا کرجی مسعود برزانی و عبد الله اوجلان بون من فوتوی ویجی شی روزنامه سرخبون درخست و بلاف کرد انفرماسیونا کو پیمانا دنابرا PKK و PDK ده هبو دوی ساله ده جروجا و چاپمنیا PKK جی و PYD جی و کردا تاوید
مکۆلا و مدەرخست ببەلگەژ ڕۆژنامەیە سەرقبوون ناوە جەلان بەحسا پەیمانێکی din dike بەحسا tiştekî din dike û dibêje 82 pirs eger 82 peyman di navbera PDK û PKK de hatibe îmzekirin û İdrîs Berzanî îmzekirî gerek rojnameya serxwebûnê belav kir bana min hemû hejmarê 82 sala 82 1982 ez lê vegeriyam ropel bi ropel nûçeyek jî nedît yani nûçeyekî berê ez lê vegeriyame û ez yanî heya derecekî ez bawerim yanî me peymanekî wilo nedît me kîjan peyman dît me vê peymana hanê dît akos behsa wê dikim di 83 de Abdullah Öcalan û Mesûd Barzanî demekî şaştiyek di meselê heye ya ev peyman heye ev peymana ku Öcalan behs dike di 82 İdrîs Berzanî îmzekiriye heye û rojnama serxwebûn belav nekiriye ev dibe PKK eşkere bike û dibe PDK jî eşkere bike yan jî qesda Öcalan peymana 83 û Mesûd Barzanî ne İdrîs Berzanî demekî di aliyê enformasyonê de di aliyê bîrhatinê de piçekî rewşa Öcalan niha di zindanê de ev tiştekî normal yani ne wekî berê ye yani mêrik emirî bî heftê û salek ne wekî berê ye tiştê nûlo tê lê gelekî baş ku hat bîra wî ev peyman heye dibê rêzgirtin ji vê peymana hanê re hebe rêzgirtin ji her du aliya niha Öcalan xwe kir objektif û her du aliya rex nekir ev jî dîsa ev jî baş saetayî xweş lê bere ne Öcalan behsa vê peymana hanê bike bere hinek din behsa kesên dervayê vê xirca re hene behsa vê peymana hanê bikin niha gotinên Öcalan ji Qendîlê re wekî emrin wekî fermanin peymanek heye me îmzekirî divêm li gorî li gorî wê peymana hanê li gorî wê peymana 82 ku Öcalan rêzgirtinê jêr dixwaze gerek berî Qendîlê gerek Öcalan rêzgirtinê jêr bigirtikan yani ev peymana hanê Öcalan bin pêkiriye dema ku li Şamê bû û bi gelek cara salê not û yekê de we dema partî ji ber yek ji xalên wê peymana hanê çêna bit partiya her ne PDK ne PKK partiya di perçeyê din di çê bike û girêdayê xwe dibe her partiyek di perçê xwe de xebatê bike tenê herêma Qendîlê dabûn wan hinek herêm ez texmîn dikim xinêre lolan li wê herêma hanê hinek kem ji bo perdwerdeya eskerî tenê wekî kampa Bîqaê ma Libnan gişna a PKK bû Bîqa tenê bû ka çend mitr kare kampa Bîqaê çend mitr kare bû yanî wê çaxê bu qasî wê jê mestir 2 car 3 car 10 car li Qendîlê bidin PKK lê li gorî wê peymanê eger ev peyman were qebûlkirin ana Qendîl qebûl bike vê peymana hanê dibe ji Şingalê derkeve dibe ji Zînewerdê jî derkeve dibe ji gelek herêmên ku PKK berê tê de bû li gorî dema wê peymana hanê 82 divê PKK dev ji wan mesela hanê berde were wê herêma biçûk a ku jê re hatibû qebûlkirin ku tê dibimîne perwerde û tiştê xwe yên eskerî tê de amade bike yani wekî grûpên Rojhilatê Kurdistanê li han li herêma Xwêsincexin lê hîna çêtir û hîna firehtir jî Qendîl wê vê mesela hanê qebûl bike yani esman da ke bi ser erdê jî Qendîl qebûl nake Qendîl vegera peymana 82 qebûl nake lê li gorî me a 83 ne 82 li bere em li gorî nûçeya Rûda û daxuyaniya Öcalan biçin 82 Öcalan bi xwe vê peymana hanê bin pêkiriye me berê jî di vîdyokî berê jî di behs kir ku di 1996 de 26 Tebaxê PKK êrişî PDK kir û navê kir Pazê Tebaxa Duwemîn Pazê Tebaxa Yekemîn lêberî dewleta Tirk û Pazê Tebaxa Duwemîn lêberî PDK û di siladariya PDK li başûrê Kurdistanê ma ev navê wê çi bû ev navê nebin pêkirina peymanê bû wextê tu
پارتیا پاک چێک و یەنە دەکە چێ بکو پشرت بکە پەچە دەکە و نظام ئە پارتیین گرێدای خۆ گروپ مرۆڤێک گرێدای خەلوێ دەری مام ناوێ نەپیم vەگەرن خاڵێ بنەرن خاڵێن و بەحسکردی 11 خاڵن نەدا خاڵن و چاوە دیرۆکە نزیکاتیە پەکەکێ لە هەندرێ باشووری کوردستانی تەمامەن بنپێکردنا vê peymana haneyê temamen yek bi yek xal bi xal PKK binpê dik Abdullah Öcalan dema li Şamê bû vê peymana hanê binpê kir ne tenê wilo hala meselê praktîk deynin alîk tiştên eskerî û fiilî û siyasî deynin alîk Öcalan digirtina piştî girtina xwe berî girtina xwe jî û piştî girtina xwe şerên li hemberî PKK ev şerên siyasî reş kirin Kurdistana Iraqê girêdayê Siyonîzmê û girêdayê İsraîlê û malbata Berzanî Yahûdîn û cihûn û nizanim çin û heqwa reş kirin ev antî propagandeya PKK ku Öcalan kir û PKK kir erê PKK jî kir lê ji aliyê xwe de PKK û Öcalan heya wê demê heya çi derecê vê peymana hanê parast Öcalan jî neparast demek berî ana ez çûna Qendîlê debim ez ê wilo ji Öcalan dibêjim serokê me netewî serokê me birêz mane te ji mer digot te emir dame ku em vê peymana hanê binpê bikin niha tatî ji mer dawet piştî em mezin bûne piştî me serê sedî sî ji Kurdistana Iraqê xistî bin distê xwe û pazê tebaxa duwemîn me li dar xistiye û deseladariya me çêbiye û îdiyên Rojava di distê me de ye hundirek me yem kanton mantona Ewniye û Kermanşah û li Sîne çê bikin û li hem em tatî ji mer behsa peymana heştev di duwa dike xwe dêşteradî çi xwe dibêje nayê Qendîlê wilo bersiva Öcalan bide ji ber ku Qendîlê wek me gotî esman dake bi ser erd û Öcalan ji êmrarî bimeşe heya Qendîlê û li hemberî Cemîl Bayîk bisekine jêr bêje veger peymana heştev di duwa Cemîl Bayîk venagere ji ber ku niha Cemîl Bayîk bihêz e hêz di distî bideyî îje ne tenê hêz îja veşekî ji yekîtîn îjtiman jî hevalê Cemîl Bayîkê alî cemaetê İranê Lahor Şêx Cengî û nizanim ew ê din çi ye birayî wî û bafil û yekîtî jî di yekîtîne niha Mele Bextiyar û Kosret û Şêx Cefer û ev ê kevin ev girê kevin gogiştik wan danîne wilo alîkî Lahor wan danî alîkî wan kirin wek müsteşar û wan kirine nizanim çi û lê yekîtî fiilî Lahor e û Lahor jî nagirêdayê Îranê ye yani ana yani gelekî baş e saeta Öcalan xweş bi rastî hewldanekî gelekî dicêhde ye peymaneke ye her du alî rêzê ji vê peymana hanê re girê ew bikin şer dernekevin xwîn nerje guneh yani zarokê Kurda di nava PKK de bin di nava PDK de bin pêşmerge bin gerîla bin heyf ji bo çi xwîna Kurda birje xalas nihat li zînewertê çi dike ne te digo Kurdistana serbixwe û azad te dev jê berda li herêmên parastina medya be ew herêmên Qendîlê Xinêre Xakurk besîteyî û zêde ye eger tu sulta û iqtîdara naxwaze qaşo wekî tu dibêjem PKK birêz Cemîl Bayîk tu sulta û iqtîdar çavê te nelêye tu civaka ekolojîk dixwaze ji civaka ekolojîk xweştir li Qendîlê tune yani Qendîl civaka herî xweş kanî şikev çiya dar û daristan civaka herî ekolojîk ji xwe li wê derê bin hûn şima problêma ji Kurdistana Iraqê re çê dikin û nizam zînewertê û ew ê yani nefesa yekîtî jî biçikînin nabêje yani nakokiyên di navbera yekîtî û partî jî gur dike yani niha PKK divir dibiye parêzerê yekîtîn îjtiman di vê problêma hane hewldana Abdullah Öcalan bi rastî cî spasiye ye ez bi xwe ez niha ez dibêjim gelek spas piştî heqwa sal jî erê birêz Abdullah Öcalan te vê peymana hanê imze kir erê te wê binpê kir lê gelek baş e
تاني بيرا خو تنها بانغ لهر دو عالياتك لقنديلجي ولا بدكيجي قرن في بيمانه هاني اري دبكو يعني هر دو عاليجي بقاتنكن مش خوي قنديلي بقاتنك يعني مش خوي بقنديلي بقاتنك جبركو بقاته بك ما راح خراتك دبي جوان هريني هاني او هريمي شنغالي او هريمي كو بيشتي حشتي ودوا خستي بندستي خو وكري هريمي خو طابو كري سرناوي خو اف هريمين بناوي بككي طابو كرينه اف بككستان وانا افيا آمي ملكي مي دي او جلان بيجد داخو يعني قد تشتكتني بملكي ما اف ملكي قليل كرده تكامبات خوازه يعني وقت اللبناني تخدي كامبو مع لبنان قش تخصتو بوك بندستي خو بتشكا كي كالشن متر يعني ست متر كاره 400 متر كاره بن او تشخر پروردي خويا عسكري تدك وكيدن شو السوري دسي كامبيتا هبون ما تشامي قش خصتو بو بندستي خو سوري قش خصتو بو هذا كردستان عراقي تا كردستان عراقي قش دايبر خو يعني تشعبت برنامج تنها تخوازه بقاته بقى بككي وجميل بايك سليماني وهولير ودهوك وزاخو حمو تيك بين كنترولا بككي ملكي بككي سرناوي بككي سرناوي جميل بايك ورنطا بوكرن بقولوا بفي منطقة هاني نزيك دبن وجلان بانكري قالكي باش ساعة عيو خواج سروكي بريز سروكي نتوي سروكي قالي كورد سروكي روجلات وروجافا وباكور وباشور ورجلات نافين وآسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا جي سروكي دنياي سروكي حموجتي قالك سباس جير هولدانكي براستي بعاقل ودجهدي تفليكو أو بخوا يعني بريس أو جلان بي بيمانه هاني بن بيكر خالكي دن نها بريز مظلوم عبدي شاهين شيلو يانجي فرهاد عبدي يانجي مظلومي كوباني شهيدي كوباني ناف چبن انسياتيفه كي لدار خسكو هيزن كردا بگينه هفدو پيدا و انا كسا براستي جهه رزگرتنيه وجهه سپاسيه وجهه وك عربي قلتي تشجيع وترحيبية يعني بشيوكي اريني مرة بيشوازي بك ومرة بيشتغلية بك از بيشتغلية في حضلان عانيتك كو كرد ابناكو كيين دنابرا كردا دا اگر جهولي رانا بن كيم ببن كرد ببن هيزك بشتا هفدو بگرن دروجا تنگيه ده دروجا فرحيه ده كرد حمو براي هفد وك مالباتكي اريد دوی مالباتا هانه ده مثلا 7-8 برا هانه 1-2 خراب بي چي نابگش خراب بن لحف دورن بشكيش تنازل جهف دور بكن شهف دور داخل بيدش انا كسر داخل انا كسش بيدر داخل الاورتاري ده بگيش نهفدو انسياتيفا مظلوم عبدي براستيجي ريزي وسباسيه وكما قلتي بشواكي اريني بيشواسي كرن وبشتگيري كرن اويك و از بهيدي ما بشي سري اگر آلدار خليل تليا خونا خمس سري جبركو ايدي اشكرا خوياية يعني آلدار خليل بشتيكو بويه اندامي برپرسياري يعني دو كونسيار ريبريا PKK ده يعني بي اندامكي بايا بلند جهيك ورحمتي رستم شهيد رستم وجهيك وشاهين ليبو انا آلدار ليه وآلدار يعني دخوني شباجي دن يعني ند بالاوي دبو كوهر وي دبرا نها آلدار لوره آلدار نها في منطقة هان الخود نركو جميل واي كي سوريا و كرايلاني سوريا باشا طموحي وي باشا بس خوزيا جمالا خودير وميري كريمي خدمت كردات دي دبانا بنرن وندكارن بنرن كي جنجارا مظلوم عبدي شاهين حوالي شاهين قوتنا كي چار قوتنا خوش حق كردستاني رقوت ياد حق مسعود برزاني رقوت تدي آلدار تليا خص مسألة دا خويانية كي
لدجي كردستان عراقي ولدجي مسعود برزاني قوت مسألة خراك لو يعني لو رأس بقمانم كو آلدار بو خوينا خو بپککیر شینی جمیل بايك شيري بكو بيج بنا با زلامي هري باش زلامي هري خلامي هري باش اي پککی ازم از هجامه كو از مسألة دبن كنترول آمد بمينه از يجي دبن كنترول پککی دي بهيلم اگر آلدار دسته خونخ في مسألة هاني و دوری في مسألة هاني به آلدار جيت دي بسري خنا تفناگر يعني PKK يعني جميل بايكولو آلدار و چند کسین وكوي خناز دكن يعني واجي وان ناس دكن وشاهين جي وان ناس دكن ده هندري بارتيه ده هندري PKK ده حياة چه درجة يعني عبادتش حزب درجة بارتيه دكن ولو لسر خوينا هوالي خوشي خب PKK شيرين بكن خب PKK بدن قبول كرن افدك ديرو كوان ده هي وهركس يعني وكي عرب دبيجن مالا ما تنگ محفدو نازدك هولانا شاهين از بهيفيمه انا كسا بگرمي نيجيك بفه وبتنازل جه پیاده رداخ پیاده جي بگرمي وبتنازل داخ خيرا قلي كرتيد هبه خوزي يعني بچ سري ان شاء الله خيرا قلي كرد رجاوای كردستاني اف ناكوكي اف دجون اف ايديشكرين اف رشكرين دنابرا هردو آليين سياسيين كرد رابه برجواندية دجمني قلي كرد في ناكوكية هان دهية بيده جي في مسألة هاني زانه انا كسي جي زانه باشه وند زانن اف دجمناتيات نابرا ود اف ناكوكية دنابرا ود فايدا كرداتي دنا راكن وند بيجن ام آليين سياسي جبو خباطة كردستاني جبو خباطة روجاوا جبو ما في كرد لروجاوا ام دخبتن ام تيدو كوشن باشه دنيزيكي هبدو ببن بريز مظلوم عبدجي كسياتي كي لشكر تيكو الشر جيانا خدنا و خباطة كردستاني دق قرتي عمري خوي دا في مسألة هاني قلق جارا يعني شمرني جي فلتي واسوي مسألة هاني زانم PKK جي دزانه PKK جي دزانه كدا شاهين شيلو دناوا خباطة عسكري دندري PKK ده جاء عباسي بيتره خطریه کو شاهین چیلو دیتیه تنه د نوتو پنجا د چاوا بریندار دوی ایریشا لسر پدکی او هجای کو به رومانک از بیر دبم يعني اري از وك شاهین چیلو نافکرم از رخناشی لیدکم لی د زحمتیه د مروز لاما نازدک مرو میرا نازدک يعني شاهین هولدانکی وی بچکی از زیده ناخوازم بچکی ولو خوش ولو الخبنر كو ازنا يعني ايدي ولو عمري ما بي 5 سال عمري يعني نها كم نها شاهين 5 تشتكي تجربه عسكري تيرا خو هي كس نكاره سري باخر نه جميل بايك ونا عبد الله وجلان جي كار سري باخر جبو كردستاني وقتي ودغو كردستانا سر بخو آزاد شاهين خبتي باهوزي خبتي باهوزي كداوي هي لي باهوز بچكيش عبادتها بارتيه دور بكذا اويني جيكي راسيه خو اراده وشخصيه خو بده بروبلم مشكله ما اذا شاهين كسك نكار ور سري مزايده بك نا يعني جرك شاهين ور محكمه عباس رفك ويتاخ بلاتفورما جرك شاهين ور محكمه ج ناوی بچی صبری اوک کی ور محکمه شاهین ربکه کداوی د ناوا شر رزگاریا نتویر بقاسی کدا شاهین چلویه برینداری و زحمتیه کو شاهین چلو دیتی روش زحمت وکا ناوی بچی صبری اوک جی 20 سال زندانه ما ساعتاوی خوش مالایی آبا بس گله کرد قبول نکه گله کرد به توایی جعفرینه بگره حیا آواد دشله قبول نکه و یک ور محکمه ج شاهین رو چه بکه یان ج باهوز رو چه بکه
یان جی زاخور چه بک یان جی نزانم جی کیرو چه بک دبی گلی کرد يكسر لهم بري في مسألة هاني بسكن إيدي بس يعني أم نمحكوم للجموع أم نمعمور الجموع أم شربان بون أم خبات كار بون تيكو شربون جبو دوزكي ما بهفر كار كر حيا رجا إيرو چينا ب يك ورج دربا ورجا محكمال دار بخو وشاهين محكوم بكو نظام كي محكوم بكو اف گرك نهي قبول کرن انا كسي جي گرك قبول نكن انا كسي همو پارتيين كردي سوري دبي قبول نكن جي يكي جي برپرسكي پكيكي ور شاهين ويتيخ تحقيقي ومحكمة جيربك يعني دبي لشاهين ربنرن وكي نرخكي روجاوا وشاهين جي دبي برا ولو الخبنر شاهين ولو الخبنر ويحمو قلب فيرنجي عن الخبنر ليه بنرن باهوز ولو الخبنر ويحمو قلب فيرنجي هاني لدورا وان بجبن از بهيدي ما اف بروجي هاني بچ سري و ايدي هدي رولا پککی آن نگاتیف آن نباش د چاره سرکرنا پرسی کرد سوری او رول نمینه بنرن پیروانا حولیر یک حولیر دو نظام چند پیمان هات ام ذکرن و پیدا جسوزی خو نخودی لسوزی خو پیدا نخودی سوزی خو یعنی اوه هر کس دزانه پیاده جی نبسری خو کنگی پیاده بسری خو کنگی یعنی هر کس وید زانه و هر کس وید خوازه بس هر کس نویر بیش بدهاج مر مساجتين جقامش لو شديري كيش حد ريش مر جمرتين وجمر ادبي ام نويرن باخذن ام نويرن لسر تشتكي لايك دينن ام دزانن از ناز دكم كو ادبن كنترول ده مدو خوازن درباسي في موبايل ببن خوازن درباسي لابتوب ببن دو خوازن تشتكي سر هوشن كوسي بگرن جبوك رش بكن جبوك ايريش بكن انا اجبركو ذهنيه كومبلو للجمانه او مثلا بكن فان فيديو هاني كوس رخنا دكم ما في مني رخنا يا انا قنجيك يكور بدم يعني ازرخنا دكم نفيسكار ازرخنا دكم وين دكارم برسفي بدن كلامكن هو نفيسكاري وجهي انا ليك وليناري وجهي انا كلامكن فا ميدان هي بلا رخنا برخنا لما بقرين نارين بنارين قوتن بقوتن رامان برامان بقى ما جمر اشارتين والله دخوازن هناك كاس دخوازن درباسي موبايلي بن هناك كاس دخوازن زام درباسي لابتوب يتابع خير ونشد خوازن تشتك شنو يعني ازنا وكومه مو بخو استاس بفروشم بشار اسد ورجيمه بشار اسد ازيل شامي مخو بفروت انا بشار اسد ون باش دزانن آلدار باش دزانه کدروژه تنگاییه ده از لکیلکاب پککی سکینی مو پاراسنا پککی دیگر روزنامه عربی دو روزنامه کردی ده دروژه تنگاییه ده از بوم آپوچینه زبالا کنه حال دورا و انجریای کش دزانن کی سلاف لو ذکر وی روزا دوان روزه تنگ ده انا اون بونه ده سلادار و زندانه و چبی اون خلکه ده کجون اون خلکه ده گرن اسقس قبول ناکم وجداني متحمول ناك ضميري متحمول ناك ونخلكي العمود يبكوجن أزنا عبد الله نافي ويتشي أحمد حسيني لسرخوينا شهيدين عمودي هرم وورم ونزع عمودا تشعفرش ونزانم تشو وشار قدنات حقي كوم كجي عمودي دنوير بيجي أزولو ناكم أزولو ناكم آلدار ويور ليبوريني بخوازو بشتي وديسا ور دفاوج شهيدين كوم كجي عامودي أسولو قبول ناكم يعني ما بخواستانا مجيد كاري ببوغوتانا اوك افان كسي حمو كسي كل وفقاريان كو نازكن ملفي وان شو قيسا رش مسألة برا مسألة بأخلاقي نظام چه وان قشا لدورا خوجبان اف بككيه بري يكو كوج حكمان رفيانا حكمي بككي لسروان هيو رفيان ازنولو ارزانم مخبفروتانا مني خبفروتانا رجيما بشار اسد مخبفروتانا مني خبفروتانا ايراني يعني جي اوبوزيسيون سوريا يعني ومديت مدفج وبرداوز رخناي وادكم اشوم جم الي كيدن
از رخنا البدكيشي ديكم ليانكيشي ديكم البككيشي ديكم اف ما في منه اف ما في منه نون من ددن من وندكارن برسبا خو بدن بهيفيا كو اف ذهنيتها كومبلو بتشه والله كومبلو انا تكارم بيجن يعني كومبلو غلاديو دولار دستين خاين وخفروتي ونزانم شو جوان شيروك ميروكي بيركي سر تنورا والله بيركي سر تنورا جي جولو خوشتر دا خبر جوان تاوانباري وفان ببختيه ببني وببنگه دكارن يعني خوشتر بهونن ونبري ولو اي اف خوستايا هون عندنا د تاوانباريا جي دل جمانه ماي هما خلقي رش بكنا از خلقي از بكي رش ناكم از بحثا ديروكا بكي ديكم برا ورنج مر بيجن فان انفورماسيون تشاشن از رخنا ديكم بريز او جلان دب خطي صور در رخنا دتنا برجوانديا قالي كرد اساس برجوانديا دوزا كرد اساس للجمع ودبي الجمع هر كسيبه اساس ورقرتن يعني ناكوكي تشتي كدنا نخوشيم كدنا برا كرداد هي نه وش انگوسی برپرسی اسپکیکی خاینه که از بحثا پولیتیکای و کریارم پکیکی دیگ این نباش یکونا که به خدمتا کردا و ابجکتیو دیگه به خدمتا دجمن از بحثا وان دکم نه چنا به دجمن فایده دیگر جا خافتنه تا وش رخنه تا اريد الراس دا اخذ بس دیگه به خدمتا دجمن نزانم عربين شوفن و تركين شوفن الهمبري كردات شغلين الهمبري كيت شغلين بريم اشتهي دجمن ولو قاسا كور ونزان احمق دجمن زاننها الدار الكره وشوف دخو وكيري دجمن باش زاننها جميل بايك الكره وشتكه باش زانه بوزان تكين ودوران كالكان وصبري اوكل كورن وشتكن باهو ذاتي باشور ودروتيش بوج شاهين لكيدري اشتهي دجمن وقاسا قشيم دشمنها قاسا رازاي والبندامن كأسباء أخذم جبوق يعني سري ريخستنا بككي از بيشيا رايا قشتي زرات خبنا اف حموتي شتن كأز دا أخذم حنا لي كس نوير بحثا وامك كس نوير الراب ورخنا بك بروبلم اذا نكو از يكي ولو پر بجسارتم جواكي خصاندنا افترصا يعني افترصا كو بككي لهمبري دنافا قالي كرد چانديه يديد بي داوي لي وره افترصا كو ياو بري قالي كرد رجيما بحث نترسيا اتاتورك نترسيا افترص دنافا هذا بيجيد هي دنافا بيادي جيد هي دزانن حمود زانم قنديل چود دمشه لدجي برجوانديه كرد دمشه لناخذ نويرن باخذن ده هذا بجي دزانه عثمان بايدمر احمد ترك ليلى زانا حمو غريغرين هندري هذا بيد في مثلا هانتان بيدي جي دزانه بس ناخذ شفاك يعني ترسا كي ولود نافا قالي كرد فوبيا كي ولود شي كرنه ولدجي رخنه يا آواکر بریم رخنه آواکر چیه؟ تی ورش مر بده دیار کرن رخنه آواکر و رخنه خرا کرنی یعنی تی بیوانا ورش مر بحدی رخنه آواکر لگوری تو لگوری پیکی دبی از دبی خو بگرم از بهیوی من کو داوی لوی پرس یعنی داوی لوی ترسا جی پیکی وره کنگی وره از بهیوی من نزیک به دیسا لیبرونا خود خوازم اگر کوم پیچکی دریش کر بهیویا روژن خوش دناوا خیر و خوشیه ده بمینن گلکس باس